Tentang kenyataan keran ba kemal bahaya kerisip ke bapi cicit nang ne kemal mapimbu phana mar pinyo pet free ya ka film dah ka escape kumju hi hobenai Oktober pinyawan but kandan karali impatip katarik mo impatip katarik tang ba in sepentip BP tama shu tip dia kata badi hobenai Oktober te ngakar pat nafi baru iwi pa iwi kumba wan hang ni menta pinyawan ha ka sniru ka film dah ka escape pi baru ki player ki badan hang ni bat kumju ki bat pe kan ni ka video ru na ka wai pat ba pinwan kan how Oktober ban pelat ya kan ni ka film te kata ina ka lang jangat kakong bi meda ai huan pasay mai kabadai kanong ai kitin ka film Dhaka Escape kapuron ka film Dhaka Escape kanadia simli bar rishishamen song kabadai kapuron men shot ha music video shilong shadaka kila pernah apa ba bandala mi ka film Dhaka Escape ka film kasi kabalawan ringdor hak shilong kasi ha Bangladesh kamasami ha biju cinema shilong kata ki artis bat ki basha khot ngawa kinyait da kakejat na maukar shamot pran ter syakandailat penpoi sya biju cinema kebadai haka snisdang man pen iya ka film hau benai Oktober menta usnam arjar upsa hadu menta utrayai ka biju cinema umsyan lapat ai ka tarik namar ba kadadon kawai film kasi kebadang yai bat kerman bahagi ni kisngi wan try na biju cinema rengkat na Mumbai bat Guwahati ken sa pendi kenano iya ka film Dhaka Escape mereka por peni ha biju cinema ken ne kejeng pernah ba kadai haba ki ajeng keran hakmat kirang ilakai ki bawan ni simata haka football penalty shootout kebala penyait da ka film Dhaka Escape kebala long men haka aru pratarik ubenai nailor ni September arjar upsau haman student jayau hak bapalat san pratali ki tim kilawan benesimenta nakeleng ki jaka haswaban sedang ke second round kini ki puron badi balan susimli badi utara jang film terha kumjuru present jang Meghalaya film Meka Association Ribhoi district kilaj banai khoblai ya barok player kini ki jimpelong ye kini ke jing kenyat bol penalty kalong simenta pan jang kersan ki pajba apa ka film Dhaka Escape dan pino biju cinema shilong hadin ka syuti puja kata ha ubnai Oktober arjar pusau kapuran nadia simli kalapai benar babaro san pratali kitem kabla sioi kaberong kinyo page free uway upeliar na kawai katem ha kasngistang pen ya ka film Dhaka Escape ha biju cinema bat baro kini kibashimata ki hawan yak jatlang na mokhar sya biju cinema Kembali fikir ketinggalan kali Nadia Maris Indi. Te ningkong ngai ngu you blade try kamera nama de lomba ka jingku ku jong hing lala bandon langkat hangni baru ama. Te kawai pat ngaku abanong ba ngapan kajing kajing kersan na fi baru iwi pa iwi. Ngatip fi kersan pai ki film kasi tak ada fi poi hangni mam tak kasi. Te kumjuru ngaku afina kersan ya ka film ka banwan mo jongi. Kanili kadang de kasin manengkong jonga. Tengah lalehi ban le kat bangala na ladi bangan pendap ikan ka film tengah kermen kan ya bhabat kan ya sup tengah syukur pat tang katahi bapinya kumba kun takasni ngai kroi pia bon hang ni piawan ni ban le akai bat kumju piawan ban kersan ikan ka film jongi ka Dhaka Escape tengah kermen ru ba hau Oktober in flight ikan ka film tengah kerpat na pi baro ba kumni kumba piawan menta ba kroi kumni mo ngai piawan ni ban kersan ka film jongi kumju hi hobenai Oktober piawan but kandan karali impatip katarik mo impatip katarik tang ba in sepentip BP tama shu tip dia kata badi hobenai Oktober te ngakar pat nafi baru iwi pa iwi kumba wan hang ni menta pinewan ha ka sniru nidan ka rali na po mau khas ini ya untuk por khatwei steng nang tu biju ini ya
Te kata hi bat kumju ngakit bog e fi baro iwe badan hang ni fine le bha bat nga sodap da ka jingkmen ba kasin bineng rum da simo ka ilad bha kini kisi ka tu jing slam da pe imta kasi bat pe karang bha kadi ka jing aingu ka jing kurkhu jong blai try kan ra thi hangi baro te kata hi bat kumju sa sisen ngakit bog kit yang e fi baro iwe fine le kai bha te wala da fi lem ro wanum so ye mo kadi ka jing le kai ka jing em tu kum ta hi don ka por ngi job don ka por ngi lem bat kumju sa kawai nga kwa ban ong baka ni ka film ngiwan ban shoot sa po Bangladesh tengah klem poi perkat ba sa po Bangla kin bon ki khasi ani finda pe ki khasi chithie ki balong so red hadu kata te lada mo official kai fili kendo ki para khasi jungi te sa kawai nga kwa ban ong ba nga try silong atas kin le kai shbe te nga kitbog ki ro mo dan bok fini job bat kumju nga ai kublei di ba lakshis di bala don nang hang ni i producer jongi i meda i dishisha bat kumju e fi baro iwe ublei try kanrat undar rangkat ba fi baro ublei shibun tentang kena benkeran ba kenal bahaya ke receive ke bapi cici nangne kema mapinbu phana marfini opet free ya ka film dah ka escape ha ka first day jong kani ka film bapin i kita kumtai kule shibun pat ngakit bapi ki lo actress shibat bakin lakai and nga aku boleh ki actress Nadia actor jeni bat bara bapi awan lah ni kita kumtai kule shibun isa mo bila khat yang ban hang ni makasi badan ni ka football te kumjur bila jet yang ha ka film dah ka escape balap punya ya ka football bila jet yang ban simbanta ha ka ka music video ka bade ka video ka ba khadu hi mo ka bade ka theme song jong ka film hi te ka ka ru hi ngadan hang ni ban kerpat na banta ka film dah ka escape ya pi baro ki player ki badan hang ni bat kumjur ki ba pe ka ni ka video ru na ka pat ba pinwan kan ha October ban pelat ya ka film te ka tai na ka lang jangat bani kudu lang ni mo nadu na boy na west na east na war lewan lang ni ka no pai sgi ni lang ni teng ai ku le kerpang ni kong ai ba section badi producer jong ka film Dhaka Escape kumju ngaso ban ai ku le ki actress lang nadu Irisha i atas Mida i Nadia mo badi kum sipara bat nga nang ta kiwe ki actor kum jong kibun hang ni ki jong ba Michael John nada kibun ha ni ki den jong ki dan teng ai ku leคำตามอย่าพี่กี่บลาวันชิมันตากันนี่กะเป็นนาทีช็อตเอาแล้วดาเคลมมาพี่งัดไฟกันนี่ก็สีกำลังกุมนี้มีเดินลังหันนี้เดลังบ้ากันจริงยาวันลังจงพี่ปัญญาไอมันเสียมันชิมันตากันนี่ก็เป็นนาทีช็อตเอาเวลาปลอนกันนี่ก็สีกับจ็อบบัดก็สีกับสุดนั้นบางทีกันด้วยปัญญาชิมันตาลังบางทีทุ่ยเท้าปรามังงี้เดงาคิดบอกกันยังนี่กันนี่ก็ฟิล์มDhaka Escapeบางทีใส่อินโนเชนเฮาปนายออกตุบาฮาปอบิจูเดงากระปาดยาพี่iwe pa iwe kembali Piliwan akan dikasih ban kesan ban Iwan Simbanta di ngakar part iwi pa andala play kan ke film Dhaka Escape habiju hopnai Oktober di nakalian jonga kerpat iwi subha ban Iwan lang ban Snok tilang mo para kasih pi kawe ke jikwa jonga kalong ba kalau lang sim swatang ha asam hajan jongi mo sini ba play ke film Asamis kemud pal ki Asamis ki lej ban play ke film Asamis di ngakumju ngakar part lada ngi ke national film ngi de langba jong pi ban kentiu ki kam national film lada ma pi ki pai ba national ki pai khasi ba e jongi lada film kesan ni film kasi kamut ba le no ai ki samla don sam ki banang ban acting lada kili ki actress actor lada ki norwa ki nong shat ki no shimata film te ban kentiu ya kata ka kum hakikam ki jam ban yo kam yo jam ban sei kasap ba ki kun samla ki don ha ka dong ka than jongi de langba ka jikasan jong ki para kasi ki film kasi di ngakarpat saya sih dia kipai ba kipai i lamba kanika social media ba subha anda like kanika film Dhaka Escape subha banwan lem ban kesan kanika film kaji kesan ka jongpi kadang la suban kentiu ki film kasi nawe ka pos we ka porpat di syabang song kitbok ya kiniki balak poi sa second round penalty dengan kitbok ep we ba pidangi ya shoot ba pidia long kinong job hoi kinong job di tang we tabang kitbok ep ba khoi ba pin poi sa final bat kumju ngakitbok ya ki Shillong artis bat ka Dhaka Escape baki nila ka Felima Sbet kumbang itip hin Shillong artis ka player ba bet mo kemudian Pak Michael ngila ikut teng last time ba ka jingla kai mo po umroy nay ay ba bet siya pa na gol